Kiambi waigwa tukiuga itukwirine Kiambi uni ukwariwa Kiambi nuntu pate ni patira nderero kuma ntuku iu pate iu kwa mwanka naro batauma kwa Kiambi lakini baba ingine betho bakiuragia Kiambi no matanka no aciarirore ngakurikania nendene ya mubango jwa turinge mana ntuka narwa Meru TV andiki beto bantu barenterere cia Tharaka ruterero wankareni ne ugo tukinyithia imwe kwa imwe kire mambura ja kumono ukiane kenda tukomba kuthirwa tukagwatana nabo kagita gati kurajira lakini mbere ma gampambe yankurikanie kana kumenyithie Kiambi matanka no Kiambi matanka ombere kwithirwa agitiarwa mwakene jua ngiri imwe magana kenda na mirongo ithatu, that is 1973. Nirombera kwithirwa agitiarwa iri ntariki mirongo iri na kenda mweri juju jua mbere jua Januari kwa kuigo kwirana indi arakinyagia miaka 50 timtura kwiri muno na tiarirwe nturene ya Nkareni nterechi ya Tharaka Nithi County na ni arari mwana wa mtu gwitwa Cyrus Kiriro na ngina wawe hetagwa Priscilla Kiriro kana hetagwa Priscilla Kiriro na Kiambi amete kwithirwa ari na atano ngina na rongina nethe ari na ekurubaire mwekuru ungi kana mwekuru ungi hetagwa Caroline Mutani uria wari na twana tunana na ku Kiambi na mwitenja inene na omba kwithirwa akiambiria ithomo biawe Nkareni Primary School mwakene jua 1980 nire ombere kwithirwa agitonya cukuru Nkareni Primary mwakene jua 1980 na tonyere cukuru ya secondary ya Miathene Boys mwakene jo oriro ombere kwithirwa akithiria ithomo biawe bia secondary mwakene jua 1991 ko nare anterechi ya Miathene Boys na Kiambi no mbere kwithirwa akitafadha kuthoma mwakene jua 1977 kone mtu urathomete na ni mtu urare exposed na ni mtu urare informed rirwa nyuma yawe kuthiria cukuru no mbere kwithirwa akiandikwa ni company ya Chinese company na nyuma ya kuma kire gwitango gikire company je Kiambi ro mbere kwithirwa akiambiria biashara yawe ire gwetwa alcohol business ya Patiara Distillers Kenya ni company yawe itagwa naria arombete kuthwa gitethia mugongo jwa Tharaka muno nantu bakwa antu baba ingiri kugi na kwimba kwithirwa akinenkera kanya akiri antu ba Tharaka ni ubaga itango gikiri company ijire itagwa Patiara Distillers Heritage ya Tharaka na antu ba Tharaka ni bombere kwithirwa bakigunika muno kumania na company iji na rombete kwithirwa akiandika na kubatetheria na kwithirwa akiba support mwakene jua ngiri ijiri na ithano Kiambi no mbere kwithirwa agireta watermelon na re anterechi ya Tharaka na uni orietwa matanka ria ya umire ria mbere buru ni orietwa matanka ria mbere nyuma yawe kubaretera matanka na re anterechi ya Tharaka matanka ni jo watermelon naomba kwithirwa kinya kibaretera millet na re anterechi ya Tharaka na kuringana na karibante riu matanka jaja abaretere nterere ijombere kuthoja kibokeria kwanjira enene nonto bwa uremi bwa matanka jaja na abaretere na bariman wakabagurira akomba kuthoja kijatumira kire company chiawe na kinyana ruwa matanka ja Tharaka jari murio sana ukenda kuigwa matanka jara mathongi ngokena mantere chia Tharaka ko tugati kwa tukirikanaga Kiambi nonto bwa bo mwakene jua ngrijire na mugwanja nirio ambiririe nandi kurwira ite mwanya no mbere we ambere buru mwakene jua ngrijire na mugwanja kuromba gite kia obunge terechi ya Tharaka na atombere kwithirwa akiona gite giki mwaka juju amona bu akaribariuga Kiambi atatigirire ukinya gutwika atonere gite kira atatigirire unetera na mbere na kubatethi na mwaka jua ngrijire 17 narungamire kairi aromba gitigia
gia senator kuringana na director kwa arimbira tutonya na ari antere chia Tharaka ni utukomba kuigwa director ugate turiro twetaitere kanini tukomba kutha tukigwatana nabo mwaka jwa 2017 kiambi matanka nombere kwithirwa kiromba gitigia senator Tharaka Nithi county lakini atombere kwithirwa agikigwata na ari achindirwo ni mubunge Kithure Kindiki gatutonye ntere chia Tharaka na ari ruterwa nkari nitumbe kwithwa tukigwa uria gwitite na mbere gatukana na Purity Muthoni atumenyithie ni mbi gwita na mbere kiri mambura jaja. Tukomba kutha tukigwatanira nwe na Purity Muthoni o kairi nyuma ya twamba kwithirwa thina ya kimitambo ya sauti ya lakini tukomba kutha tukigwatanira na nwe kairi ombe kutha gita na mbere gutwira ni mbio yongwa igwita na mbere na ara kia thone giki kana kire mambura ja kunogokia mututigi kiambi matanka gita na mbere na gukwa rugo rwa kiambi matanka nombite kuthirwa agitethia mugongo jwa Tharaka muno nyuma ya kubaretera matanka kubaretera mwere na magimbi ntereiria na netite na mbere kinya no mbere kuthirwa akijukia kinya itagarira kubakira cukuru ya Nkareni Mixed Day Secondary School na kuririkana kinya igitariria thirikari bakaraja kabakuremerwa ni kuria arimu baba kuringana na akariba ntureje kuritwika kiambi ni jaga na gatetheria na akari arimu na akomba kwithirwa kinya gitetheria anabaria bate kumba bate gushumba baraba umitenja ikoinyereka na nteko mekethera ni uma kana ni urongo faminaje ambirire wetaga kana uri nterira chia Tharaka uri mundene jwaku ukire maga imundene jwaku gokurima mpara ya kinya oigwa mpara tha mugwanja ugetagwa kiambi ukare ukairumira arafu ugachoka mundene jwaku kairi kwira kiambi narari mtu wa nkoro injega na mtu urairitaniritie kwithirwa agitigira kana gutigira mugongo jokomba kwithirwa jugikura na tugitegera nteto ingi chia kiambi matanka ni ati tugira nwe wombere kwithirwa akiambiria kambuni eje na kambuni eje nechoketie muno kiri akariba ntere chia Tharaka ndero twambe tutonye kianine kairi twambe twitana ntere chia Tharaka kairi lakini tukomba kwithirwa tugicokera ntego meketha Purity no kungwata uri ntere iu chia Tharaka ba kwithira ya ikarika mutegeri Omeru TV ruare tuyao Nkareni Secondary School kenda tumba kwithira tukingiria mu biashara urari munene muno na kinya mu siasa Francis Kiambi alias Matanka antu babangi muno baramuisie na rieto Matanka uraombere yuetwa imurungu tariki kenda mwaka yoyo 2023 kumania na murimo yo cardiac arrest kana yura pathologist barabwithiria autopsy bawa cardiac arrest mwatiri ama miara kwa we musie Karen alafu aomba kwithira aitwa imurungu na oro kuona
preparation no kasi yetite na mbere antu no kaba kuibanga banga kenda programu ye yumba kwithira ikiambiriria thainya cia rukire kuringana na information ira tukwei au mbere bakubati kuma Wilson Airport thaithatu kenda bomba kwithira baikinya ao Ngarini Secondary School thaithatu anusu na baithainya programu yonde yumba kwithira ikiambiriria ageni baraberegeri okinyao ntukwerware baeshima Interior Cabinet Secretary Kindiki neregeri okinya Governor wa County Tharaka Nithi Muthomi Njuki kinyawe neregeria antwa na ntwa baingi muno asore family iberegerio kinya kenda kuingeria muntu uyu urari omnene muno na urari na impact Tharaka Nithi County na kinya Kenya yonde. Francis Kiambi Matanka no gokilokirie kirwano wake tu briefly nombre asiario tariki 29 mwaka wa 1973 nara ntorene Nkarini cia Kariga Ward Tharaka constituency Tharaka Nithi County tukomba kwithira twikuretera session yonde ura ikaomba kwithira ita live ntukwerware ikaomba kwithira kithira thaa 10 au na mwere yukaomba kuritwa au Nkarini Secondary School kwendwa kwake nara uramusie kenda yumba kurukwa twakava program yonde live Meru TV rikana omithiatira mbita Purity Muthoni Bwega Purity Muthoni kuma na aria ntere cia Tharaka kumba kuthora agitutariria uria mibango itite na mbere mibango ya mathiko iria itite na mbere na aria muchine jwa Kiambi Matanka na aria kanogo kwa muthenya jonaru na kuringana na Purity na kinya uthuthuria bora buthiritwe ni ati Kiambi kuritwika cardiac arrest kana murimo jwa nkoro ni jwa mbere kuthaju kimugwata arinja kwawe Karen na kuringana na pathologist bone kyo giatumire mutu tigiomba kuthurwa gitutiga no indi mathiko na jakomba kuthwa tugikinyanira na boka iri imwe kwa imwe bete na mbere kuthurwa bagitwereithagia na bagitugiraga kira gigwita na mbere aria gukinyite ara mibango ikinya na wona bambiria tukomba kuthwa tugicoka ntere cia Tharaka na aria kaire bwega sana Purity Muthoni nonto bwa gutukinyithia jao ngikurikania kaire mwekuru wa Kiambi Matanka etagwa Mary Waigwe Muthoni mwekuru wa Purity wa Kiambi Matanka etagwa Mary Waigwe Muthoni na kuringana na mwekuru wawe ni ati baumire na aria bari ntukwira ntariki 9 na bakwana muchine bombere kuthurwa bakimamo mtomba kuthurwa agitonya nyombewe ungi amba kuthurwa agitonya nyombewe na kiria kiarire mutu tigi nikyo turombere kuthurwa tukirwo ni cardiac arrest ndateka nkona ni ithatu na ndaika 17 tugeta na mbere kuthurwa tukiaragia kana tukigwatanira na andiki betu bante tunari antere cia Tharaka bete na mbere kuthurwa bagitutariragia na ingwitikia kinya kariba Tharaka gukurukira cukuru eje ya Nkarini mixed day secondary school bakomba kuthwa bakimurikanira kiu na kinyari eto Matanka ritumba kura kaire no nto Matangana njoja gutigwa ntere cia Tharaka na kamboni yawe iria ombete kuthura kiandika antu baba ingi na gutetheria ana baba ingi utoria tombere kuthura tukigwa ati jo ni mugumo chukukite jomba kuthura jugitiga baba ingi batena akonogoka na agwishitha no indi nkomba kuthura tugicokera kaire tumbe kuthura tukigwatanira na andiki beto bantete umantere cia Tharaka nimbitagwa Nancy Ndogo nishokerete tugitonyaga ntere cia Tharaka